بەڕێزان بەردەوامین ئەماوەیە دوای کەوتنی حکمی ئەساد زۆر باسی زیندانی سیدنایە دەکرێت. لە نێوم زیندانەدا چی ڕوویداوە؟ چیرۆکەکانی نێو زیندانەکە چین؟ گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەمان دەکەین کە ساڵێک و 6 مانگ لە زیندانی سیدنایە بووە، ئێستا لە ئەڵمانیا دەژی. گفتوگۆی لەگەڵ دەکەین. زۆر بەڕێز کاک شەبال ئیبراهیم زیندانی لە زیندانی سیدنایە. کاک شەبال سڵاوت لێ بێم، کاتت باش. پێمان بڵێ ماوەی مانەوەی تۆ لەوێ چەندێ بوو، بە چ تۆمەتێک لەوێ گیرا بووی؟ ڕۆژ باش. ئەز وەک کوردێکی ئەز هاتم گرتن پشتی شۆرەشا سووری bi çend maya û dûra ew tuhmetê min jî li Sednaya ji xwe te dît ji Sednaya me dibin dadgeha tîrorê ew li cem wana hemû tîrorin. Ji xwe min nizanî bû yanî tuhmetê min jî çi ye, piştî got ez azad bûm wî çaxî min pilik anî got wî çaxî 15 sal li me birî bûn. Tuhmetê min jî ew bû li gor nivîsandinê wana got ez gelek karê xerab diber rêça tîrorî min têde kar kir. Lê ez wek kesekî min pêşendanê got li bajarê Kurdî çêdibû, min yek ji wan kesa bû got min serkêşiya wan pêşendanat kir û her wiha jî elgel hemû ragihandinê Sûrî, Kurdî, Erebî elgel wan bi navê xwe, bi dengê xwe, bi rismeyê xwe ez derdiketim. Ez min xwe neveşart. Ji ber wilo jî ewana gelek hewl didan got bi me re bidin û bistênin, çend carekî jî xwestin got em li gel Beşar el Esed guftugû bikin û ez yek ji wan kesa bûm, ê got ji min xwestin. Lê min ji war got ez nehazirim û hevalê min jî nelvirin, hemû jî derketine ji welat. باشە، کەواتە دەیانویست ئێوە ڕێکەوتنیان لەگەڵ بکەن و کار بۆ ئەوان بکەن، ئێوەش وەکو کوردێک بێگومانەوەتان ڕەت کردوێتەوە. کاک شەبال، لە نێو سزنەکە سەرەتا چووی چیت بینی؟ ئایا تۆ بە تەنها سجن بووی لە ژووری ئینفرادیە مەبەستم، یان لە ناو هۆڵا بووی سجن بووی؟ ناو سزنەکەمان بۆ باس بکە، چۆن بوو؟ بێگومان ئانها ئەژی وەکوە ئەس gelek tiştê nû dibînim. Xwe yanî em dema got em birin Sednaya jî nezanî bû got em li Sednaya ne heta piştî çend meha yanî. Piştî çend meha mezanî bû em li Sednaya ne. Destpêka wê ji xwe her kesê got kevê Sednaya de diçê wan infiradiya. Ew infiradiya got ez jî têde bûm, ez diya bin erdê de ya duwa bin erdê de bûm. Ez 28 roja li wir mam لەگەل شش کەسی دی، یعنی ئەم گشتی ئەم هەفت بوون، دوێ منفەریدا got کەس نکارێ تەسەور بکەیت بەهوەریا مدا، کەس نکارێ تەسەور بکەیت و ji xwe zêdeyî 28 roja jî di behweriya me de mirov têde sağ namêne. Piştî wêna jî ez birim jor û sketim mehceyê de sê mehce bim, ez hatim têde yanî lebtandin, ez sê mehcea demam. Li wir jî dora salek û nîvê yanî em di mehcea de bûn. Lê eşkence û programê wana êd eşkenceyî de hemû jî bi profesyonel têde karkirin Sednaya de. یعنی جەلادەکانی ئەوێ پرۆفیشناڵن، ئەو جەلادانی کە لەوێ لە خەڵکیان دەدا. بێگومان یعنی ez behwerim ewana got xwendina eşkence hebane û şehde hebane ewana wê profesor bane têde yanî. Tiştek neطبîعî, tiştek nenormal. Yani Sednaya de tu nizanî tu ketî kûdî de tu çawa bûyî. Yani ez dixwazim nemûne bêjim. Yek ji wan nemûne dema got me dibirin û tanîn meselen, em dibirin jor û em tanîn û em dibirin û em tanîn heta got me dixistin cîkî de. Ji xwe çavê me jî girtiye û kenze jî li ser serê me ye û destê me jî li ser çavê me ye. Li wê hesab bike bê çi kesin yani hezirin divan ewa de. A di duwa jî Sednaya ji xwe 2008 niha wana ew problemê têde çêbûn, ew istehsa wana û piştî zindana got Tedmur jî ew tedî trolawê kêm bû, aynî ew kesê got Tedmur birêve dibir, ew Emîd Necîb Mehfûd ewîna yani bû serkêşê zindana Sednaya. Ew kes yani her kesê Sûrî wî nas dike zanê bê ev kes bê çi ye. Bêce ewî jî
تدید شورشا سوری وقتا دست پیکر دمها يعني دمها حفتا حشتادا گور اگادای مگو جه هاتن او دگوتن صدنایا والا کرن جوان کسی اسلامی رادیکالی و وجه صدنایا آبینایتا سوریا گو استیدم او ویچا خیوالا کرن جبو چه کسی گول جموانا گلک خرابون کریا ام بیجن باشە سرکیشه مشاد کر او آنین خستن وی جهه سورده. باشە کاک شەبال چیتان دەخوارد چیتان دەخواردەوە ژەمەکانی نان خواردن لەوێ چۆن بوو چیان پێتان دەدا برا يعني دحرت تشتي ده مشتر قوت بروفيشنال بوند آلية خوارنة دجي شخوات بالنيدة منفردات دا او قلق زور بو يعني شخوا ام روجا سسيا نوكا هنك خوارن جمرانين خوارن يوان جي مثلا ام بيجن جبو حفت كسا خوارن يوان لبا كولو بو مثلا نزيدة تربو وكا او يعني علبا هنا او علبا حلاوة ايه بتوشك يعني ام جير فيجن تيدا بو بطاطك بو وهيكك بو مثلا وشغله بين شش كبشي برنج ابج متبر بو ونانكي كسك او معفن او ازبهورم او زيدي مهكي او نان الورمايا او ددانما لجور وقتا ام چون مهجعه دي ساجي جارك بو خوارن لي باشترين بو يعني او خوارن باشتر بوش بني لي هامجي تراي تشوكك يجي نذكر يعني تشوكك خستبانا خوارن بخوي يعني لبا كولو اشترى دبكت حموتشتي يعني وي بينج هيك بافيجن جبو سيكسي او بينج هيك جيد هات المشخوره لهاب بحر تكر يكون وقت سينيكك برنج هاتيه او سينيكا برنجي ما بحر تكر هر يك جمك فتيك جير دارت كد وشخونا نيجو ما خواري صدنايا دا سالك وشش ما جيجي ناني كسك اي معفن بو ناني نورمال ما نخواريا خوارن بخوي بو خوارن يعني شيراني نبو براستي حار بين شش مها جارك حلاوه دهات او حلاوه جي هذيك يجمع تقريبا بلكي يعني يعني قال لك بتوشك يعني وك لبكه بەڵێ هناك يجلبها برنجه مستر او جي ما تخص افيدا او ناني كسك او معفن جي ما تخص نافدا وما تخص وكا عين هفير ما تقول هفيرك يشيرينا وما تقار يعني الصدنايا تشتن قلق خراب دبون باشە ومزامين يجي افتشت کاک شەبال يعني تشتم کاک مستر. شەبال دوایی با بڵێن ئازادکردنی زیندانیەکان دیمەنەکان دەبینین زۆربەیان قسەیان لە بیرچۆتەوە هۆشی خۆیان لە دەستداوە ینی هۆکاری ئەمە چییە چیان لێکراوە لە نێوزیندانەکە و بەم ڕادەیە ینی پەداخەوە لە مرۆڤونیان خستون برا از بخوجي يعني دسبيكا وين دا بشتي چند مها از بخوم ديت از ايش هشي خو بكذب جبر تم تدجيكي داي وتم جيت اشكنجه داي شخو چنابك نورمال جيرونه تصدنايا دا تم تسر كابوكي خوي تم تطازي تم يعني سرما وشخو صدنايا ونحموجي زانن يعني باجاركي قلكي سرمايا باجارك برفلي ناحلي او صدنايا تم قشا وسرما وتلسر كابوكي خوا وتلسر وان بلاطه تشتك جيد بنت تني نبطانيك تشتك تلورد مينيجي لسر يعني امبيجن جاسيا تلسر كابوكي خد مني حتى او جارتين ويخوار نددن روج تنبو دجار وسيجار دريفا نذكرن وبدارا وبقاريشا واوي بلاستيك اوي ام دبيجن او بوريه جو دبا ليت كبي فدبي يعني استيبي رامن جارك السيما على عرضي مام من ما كان يبو ازرابم وقت روماتيزم مرشبو بجا خورتي هبالي مدراش من مدبرن وي حمامه ومتانين بشتي سيمها طبعا او درباز بون بطانيجي سرسري مبو دوي دماغو از نخوش تاني بطانيك حبو السر مبو او درباز دبون بدارا وبحمو او ليداني استعمال كرن او كس مروف دوردا هشي ويدشي جبر ولو جي مهول دا مقود تشينابي ام سست ببن از بلشين فجا من دس بيكر من نافتانين بيراخوا يعني نافي مالباتي نافي زاروكا نافي هبالي من نافي جوندا نافي باجارا نافي يعني متشتانين بيراخوا متقصد اومي جي من نسكني جبر ولوجي براستي قالك جهبالي ما بمربون وعم قالها بدوبون ويكي كرجي او بري صدنايا جي يعني دما استشوم مطاري مزل جويه دنجي ويد هات
یەکی کورد بوو بە کوردی قەسەت کرد و خەبەرت کرد و پشترە دەهاتن خویایە دەرزیە تەخدیرێ لێت خستن و ئەو خۆرت نما دەنگ ژێ دەهات وی چاخی من فێم کرد مگۆ شەرێک هەیە ئەو شەرژی وەک تەحەدیەیە دەبێ ئەم چاواکارە بن هەمبەری vê rejîmê rabin lê bêguman ez karim ji te re sûnd bixwim gozêdeyê heftêş sedî ji va kesê got anha jî derketine û berî jî derketine problemê wan ê sihî gelek hene ê tunduristî gelek hene problem. باشە کاک شەبال کە دیمەنەکانی با بڵێن ڕزگاربوونی زیندانیەکانی با بڵێن سەیدنایەت بینی لە شاشەی تیڤیەکانەوە هەستت بە چی کرد یەکەم جار کە دیمەنەکانت بینی چه هەستێکدا بوو ez yani xwezî hinka me teswîr kiribe ez bêjim ne ez tenê jî çi kesê got ev zindan dît yani em digiriyan zanê em heta anha jî digirîn yani kêfa me jî hat em ji vê rejîmê xilas bûn bi rastî kêfek nayê gotin lê ev zindan û li bi vî rengî vebû min ji roja yekemîn de gotiye û va hîna jî di raportê kanalê Almanî hene min digot tim min digot rejîm wê bikeve sednaya piştre wê bikeve û wilo jî hat diyarkirin rejîm ket heta anha jî sednaya hîna xelk dibêjin tê dimane sednaya Esed lê di meyzan serê xwe pê bilind kir bo sednaya bav jî û kur jî yani ew sednaya ji xwe re dîtibûn weke tiştek gelek mezin wek tiştek dîrok xelk pê tirsandin xelk pê ew dikirin ev bû sednaya yani ev kêfa min hat got diktatör her kesê diktatör zanibê yan kesê got bixwaze bibe diktatör got dawiya va rejîma eva ev zindan wê vebin kengî mabê wê vebin bi rastî ê min rojekê ji roja jî me hêvî qut nedkir dema ez zindanî bûm tim min digot îşev şeva dawiya dibû sibeh min digot ez îşev li vir narazim ez di wê xewnê de rojane edimam ji ber got me wek min kîlîka dî jî got tiştek heye li wir wek tehedî tê çawa karibê yani kultûrekî di mêjiyê xwe de di rihê xwe de ava bike got li hemberî vê eşkenca got ne wasf jê re heye ne ez karim anha di çendeqekê de ji te re wasf bikim yani tiştek gelek xerab di sednaya de dibû me heft zindan berî sednaya dîtin û ew zindan jî kesê Sûrî zanê çine yani muxaberatê cewî tekî got em bêjin wezîr jê ditirsiyan wezîrê Sûrî ê hikûmeta Sûrî ji muxaberatê cewî tirsiyan lê dema ez çûm sednaya bi rastî ew dezgehê got ez tê de bûm wek muxaberatê cewî wek otêla pênc stêrik bû yani sednaya tiştekî diye behsek diye zindanek diye li seraserê cîhanê çê nebûne û çê jî nabin yani Hitler bi xwe wilo nekir duho jî ji xwe Amnesty International semînarek wê beriya 6 meha plan kirî bû li ser sednaya û ez wek kesekî jî tê de bûm yani ewan bi xwe jî kesin hebûn ji parleman hatibûn digotin bi rastî tiştê got me dît di van televîzyona û va ewa de me qet nedîtiye yani زۆر بەڕێز کاک شەبال ئیبراهیم زیندانی لە زیندانی سیدنایە هیوای ساق سەلامەتیت بۆ خوازین خۆشبەختانە تۆ هەمومان کۆتایی زیندانی سیدنایەمان بینی خۆشەویستان بەرنامەی پرسی ڕۆژتان پێشکەشکرا تا پێتان نەگەینەوە کاتێک خۆشخواتان لەگەڵ